Қас қайсқаннан çoğuna bilgenen üleli xamны hijagny. Өз архитектор билеген бизнесі такой доқтақ, жон туғы ханырын дурын кепсетектақ. Қатчы ағалар идең. Ладно, истерический смех едем. Билеген оны кені такой дурга ырған бай беремелер болулар дейқа хабыт. Қадар философский бай, это специальный сейфата де. Қайдақ процесс барары, isi германны кейден көрдіққа. Нарманық такой дуғы жамында оны күледейін бардақ бұна. Жон бәді қанан ағырын ұлық соллары нен рұйдан лауыт картаға. Туғы ғалыққа хөбей манна республикаға демдік идеяларын арылы хаджабын. Мураллар, эти проекттің туғаны бағасты кәпсәрі. Так ракай керчиктерінен білеген олар орын болу. Вообще тоқ аға неген күрдік болыр де. Катанық таптал. Аты бәуін тұтынады. Это, не знаю, это наше поколение было. Критиканы қайдағылына қамды? Просто хытынан ба хоропқа хытына бияр қойып болды. Айты қас бейді критикалыр кейіні күтті өпсәр болды қана. Машина де. Дараларын көдді оттыр, бүгінгі кере аңардатан бастығы жет, кыдана Игнатьева. Олайым бұл береттігір оларды әден көрді етті. Кыданы дараба? Дараба. Аты ракурс енден бар бұды. Ракурс ен бар бұл? Да. Амбастан кыз егені көрдіңді? Аха, амбастақы көргіттерден подкаст бұры жеті мәне беккені. Крут. Круто. Спасибо. Ата бұл үші бұл зданиялар өтті здания тұғынан кепсегінде бастаны? Ну да, бұл панорама ден ханға ЖК тұтылды бұта, Утум плюс проекттан. Манан көрөбүз бу город шүйдүк панорамда көстөр. Олин аты мен нук хаддары тенге токуйдамы пыглах. Вот, на билген уже вода болбут. Элбек байки уже олорор эбит көрөн короты мында күйөттен көрөр иши байыт мантан келен. Бу камерага шүйдүк көстөбөт. Тойтакына билген тахажа харагдык, маннари харанга олин бигери де бүтүчү көдөрөрү маннардык, антан билген тахажа жо харанган дана подкаст бидетинде шүйдүк көстөр булга город керек көстүдө. Чакыданы қантан хыджағы, қантан төріттәк болағын оғы сағантығына кірдік сәхірге? Кытанақ тен әнәлінеттен төріттәк бін, чұрапчылығыттан. Төрәуі сүрбін өвлүйбін, нар кәлі бара хыджабын. Жонлары меген аннолар олар. Олеген тоқ. Так, асколаны ген анны бүтер бүтін. 11 іске дері барды. Қанады білі көрікен көйе жоғдағын деп көрді. Кытанақ тен көркен дөйді? Коркен дойдута элбек бай маннык таланнах жоннор антон төртәктер. Дмитрий Петрович Коркин, Василий Семенович Яковлев Далан, Афанасий Петрович Собакин, художник, монадаттар. Каракай бай по идее маннык тох население. Леген 400 хасар кеген олар болу. 500 кайбат. Эн орда ханы арел багата да населениете? Ага, 500-тен элбек оғысаты. Тэ билеген отток курдук болар дейін бир хулхан кораттарга. Олен бирке тох чувствуется курдук, но эдер ыллар ген келен, хадар олоксуен олар ораме ыллар балдар. Иде талыгды. Қанды кейдаға таланған кейден мұны тоғы? Асколаны бүтерін кәмігер өрбағай токуйдауытым. Анна улана ағам нар меген спортсмен орын бар рете. Онтан қайырды ретем әлбәқ нарманық сәрівна күріқтігелерге күттен кыйла қайын әтімесі. Если чевкийская ген ингара олар буттара манна бияха кален үйрен егенде. Ничего себе. Ага. Ана республика, улус егер местелері тіңді республика амеді? Улус егер 11 бетерер бер 2 местетем, чевкийс біле студенткалара ген баллары тәулады. Тоқ бар женщины среди девушек, девочек 2 местетем. Надя Елисеева нарбастачы, то кене олық ұлучылақ хайырджет, жүріпшітен еметірттәқ. Вот, олин хатмында кынгара олар етенар. Вот, папам біле тоқ спорка жадыр еті. Ата кіредіқтен нар ұрғыйдур бұлағым де. Тоқ скола бұд, кітанаққа ұрғый қайыз қалақ. Олин кіредіқтен нар ұрғыйдур. Үнімінде қадар тоқойдур етім біле қадна барар бұн. Одоғынек тем біле иде қаддағары отчолорға дағаны, білеген дағаны біле үйерінен бітерді қадар непонятно де. Куда идти, учителем стать или кем. Но мама біле үшөйдік қатшы үлірен оға енден біле дизайнері еген тоқойда ереті. Оны мен архитекторы интерьер керетім. Оны убайым уже архитекторға үйерінен бітер-біте. Бігдір әуіт? Ага. Кім деген?
Игнатьев Максим ден байым. Bir yılga iki arхитектор болары хайдағара ден дизайнерға қадара көрдік сөбеләуді мамам. Таны істебетем. Оннан ол біле спор көрдік әті олади. Ием ағам ден. Ием көй бұта көрдік. Аны қайырбын бірақ батағам ата институтқа кәленнар күрақтығар күттар әтем. Оны біле культура институттара ген кыттар burada күрәхтәһиләре бар булады. Онна по городу, по республике нар кыяр этим барлары. Аны агики онна наһа бу руководствота ген өйдән көрбүттәре. Отан бастан биле агики студентлардан спортка кибер местеләрдән. Это уже что-то новое идея кудыка. Вербиттәре нөлөх утыска тутарәтләр дияхәп. Онно мурум мактала хох, тага етерген физкультура урогын вообще баха көрәтем. Юрина һәҗән. Даже школага, институтка һәҗән. Ол антан биле басхолуглар ите. Тәбли крахтәһәбен көйәбен басхолана. Ата һәм җәркәр бееме ураган була. Баран җәркәр. Ата конечно җәркәр. Кенә җәркәр һәҗән. На, биле коллективный спорт как-то мне не интересно. Ну, в смысле, билет бахпай болан җәркәннәр хәддәгәре хөҗҗә беләбез әйтем. Физкультура урогы күрдүктә. Онтан басқанлары... Тын ханду бодан. Аты бән хүләтчүн тәҗәртәнәр бит хаски һәй. Хүрәр әтибитчи биле юнашка, әй көрәчүн нара. Юнаш стадионга онна ите тоха. Сайсары көлгәнәр. Нергәл бә курук хоңрачу. Хайырнан. Привет, меня зовут Макс. Я работаю в Талпице, и я лучший курьер этого города. Я знаю все о своих клиентах. Сергей Петрович, а почему вы сами пришли? Мы бы доставили вам заказ. Да вот, бонусы спасибо накопились. Хочу потратить. Комбо-наборы для Светланы. Скидка 40%? Да, у нас на все комбо-наборы скидка 30-40%. Приятного аппетита вашей семье. Семье? Да, семье, спасибо. Но бывают непредвиденные обстоятельства. Ты опоздал на 1 минуту. Даже из таких ситуаций я найду выход. Извините, но мы дарим вам сертификат на бесплатную пиццу. Опаздывай почаще. И даже когда мой рабочий день закончен, я готов принять новый заказ. Талпица. Работаем профессионально. Онтан юраган группада ким дени? Специально оны эппека калынды. Дизайнер среды деген өйрәнбитем. Тох на интерьер ем бота, на архитектура бота. Как-то мы между всеми специализациями. Эйге дизайнеры денде. Ага, кадра кең бай таки хиллерге эйге дизайнеры ден. Философская бай группа епет. Это специальность епет, Ну да. Среда индек бай. Аты бияха тох курс потугар аңарбыт ол дизайнер среды этебит, аңарбыт модельердер эте. Модельерден таңас болады. Онын среда болды. Оны тугу битерде хана үлели бары өнегенден эрде тухтен эте. Вирабы битерде хана тухтен берилбетте. Направление эте ким денде? Ну, профессия. Ну, в смысле, да. Месте уже бар туду, вот туду. Ух, коллади. Ну, өр багай биле такой да, вот биле тохпут кең багай деген бир эти специализация вот. Дизайнер график да болу хәп, дизайнер не знаю, или архитектор, ну или хәп, ну кадәр кең бай, ну мен архитектура төтөрен аркадары талахаретем. Онна якут проектка кырдык биттен үлелих бин хабар этеп тагары. Аны Аллах төрдө сен курска тох токуйдан кирема бутын биле кадәр үлелих ханада, мен жомуттан зависимый боларбын хәбләвә дәтен биле кадәр хатчылары ханада инден токуйдар кирбиттере. Анна уллагана агикиттан общежитие бардылы бар ихбардылы хас бидди биле доктор делер баллар общественный. То арахны burada кегер компанияларда. Онда кирен үле ыйталар этим. Аскинада аны резюмелар хәҗәчәбен. Ус тогырын халык талхар этим биле үлели хмаратым түргәнник. Ата билген ханада хатык лучше биле эдер ого курдук. Өйрәҗер, конечно, биле еще потому что биле свобода уже хук болар потом. То онны киһәтем онна Якут проекта кирен баалысты меген үләгә алын, хотя бы даже мандык асторахынан ингеретем аны. Барата Аллах занято, все, индечлер. Тоннык талахан анна кирбитем. Уйрахмын битерер бар. Мен аны бәһәс курска уже үләли кирбитем.
отдел генплана деңе. Бес курскар сағаланытыгар уже студентны хеджергер параллельно өлелер етіңде. Тоқтары сығаттым, біз курсы бітерәмі 6 курска бет. Бе 6 ғыллақ өрі специализация ден. Ол бірастыр күрдік дұрғы өрі өремеппіз. Вот, оны программата ден өттен біле 6 курска уже диплом ина орыр бұлан де. Ол ген біремелі қатым, оны үлелен ғалабдым, договорник күрдік. Оттан дипломнай бұн, тұттар бұпын кәнетті уже мандық хебеккелі кәтес біттері кәлдегі жүбі байды. Вот, оны ол кәнеттен бүгін әңі дылы дейбі күрдік тоқты бұлық үлелі қанды бардығар тоқ. Қағандағаны біле художниктен, тымы художниктен білелер бұлады. Художник бұғытынан біле хоббим күрдік үлелейбін. Bir bende основной нар үлеләк булатчыбын. Оны киһәтигәр или о баскыганяга инде күрдүк кургыйдачы. Антон ол үлелән баранган саханны лихижүкни. Якут проектка үлеләбитем, аны отдел генплана деңе бурдук тох планировка сел, населенных пунктов, правила землепользования, проекты межеваний, планировки, инден маны проекттарын урачыбын. Оны начальница, коллегаларым етәтчілер творческая оқпай үләға кирди негенде. Там меха хемир барда интересне етәтчілерға. Олеген шүйді күлі өппет, білгенге дылы ханығын, коллегаларым білгенге дылы семья көрдік бұд. Нар бүгін ғыртты бұд те баран. Ғыртты бұд, Нар кире бар қадары свободно басқа ғаджағын үйірі көті көрстөлі реген. Шүй бай семья көрдік еті екут проект. Ол бейті кризис күрдік хағаламыда, улхан бай проектный институт это улады, хас биде отделах инженерия, строители, сметчики, архитекторы, генплан. То есть бұтоқ бар бір полностью бір проекты бардын оңырыр жонларындық олар еті. Отчоларға сүйізбейін кейгірдік үләйлер еті, это кризис ең хағаламытын кәйттен строительство өтетігер ені. Кетігі 15 лақтан уже қаддары мандық тоқ қамна сеген мүлтен бары тустуғынан баран керен бар бұттара. Ол кәмге тоққан ғырбыттара, майтуынан ғырбыттара, ушницкийдер. Хаңа ренессанс ұлбыттара де тоқ здание старый городка. Анна ұлланы ұрқаттан тәкепсті әджар әтебет, выставкалар бар, ең жадшылар. Анна ғырбыттарығар өбіліхін аны көшпүтім. Арт директорынан үсіл күрді көлелі өтім, бәм отделатым, пиары түтігер. Ренессанс ылаларгар біле тоқ. Основной бурдук қадары именно бұл жиелерігер, интерьерігер, бренд бұғығар, именно бурдук компания біле хәрейін оңырықтырын бағдықтыры. Шөйдік, онына бурдук шөйдік пиары, нейін толкуйдан, бренд бұғ оңығылан, ондық үлелән халауытым. Онтан тоққа ген үлелі жібітім, ол бұғығар гейм дизайнерінің оңюға ген. Түсі де. Оны білбезетім? Это тох совмещайдыр этим. Аны этер этим, типа, бу мантан, может, манна көһөн көрдөх біне. Оно как-то біле бу үлевин үчүйдік оңырар бұлам де. Оно бағар біле может пострадать көрдік бөтті. Оно эпиттері совмещайдан көрден. С утра до обеда тугунан лелиретим арт-директорынан. Бәм отдел бун кітті күшке. Потом с обеда до вечера гейм-дизайнерынан бір проектка. Bir-iki kurduk ölelem baran. Diğer kelime просто hıtırdım. Nasıl ne kalak? Просто kiyhet uğur gıdı hepsi diğer kelime. Ben просто hıtırdım. Hanırk tıhılayardım. Bile umusyonuna gen ölelen. Вот она. А так интересная байта. Bir-iki майтона öyle yiyincer. Вот на тоқ бар үлем сырым барыта бile bir компанияға берер бұлдам де. А так на шүйдік сыналылар әті, әлбәқ байы хаңаны білбітім, көрбітім, офис бағыда арыйбытым баран үлелеспітім ағай Сингапуртан хаңалан, Владивосток, Иваново, Питер, Букоракка бар офистарын еген арыйыға бардығар үлелеспітім. Вот, а так барар-бар тоқтен сыладым. Это білейхім бір молодостен түргем атыға ағар де. Андық ба? Это кәпсітаға бары не дейлерде. Білген хүлбәләк болын, потом уже оттақ болын, потом уже тёрдан, 50 и гроб, типа, да, грубо говоря. Вот, она олана тоқ дейлер это. На, бәм амбициялақ болам де. Туғыра адыра больше гынық марын. Бәлесім андық гынавын, но жон, адыра біле, жон жизнедеятельнігігер, бағар бұл средаға ең бұрдық тулалыр, егеға ең бұрдық жон олығын
тох өрө тутутугар хаттагара мандык үлелех баратым сылын будан да берех магаратым. Олық тахамын Да, аны көрдүк. Олхен хаддара баран онлук саллах үлеләбитем, студиярым бытым. Онлук кыртакпына центр компетенции деңгәңер. студиярым мытым жетіңді. Ага. Стуқ студията? Кел көрдүк студияла хатыма. Кімде? Атын тох ургитурка беретер студия. Оголары, ул хаттары ген көрдүк мастер-классын беретем. Онлук студиярынан үлеләтә хаҗыбытым. Потом пандемия нене хабылды. Онна тохга кибитим потом центр компетенции деңгәләбитем. Управление архитектуры республики анытыгар бар центр компетенции лета ден. Но арт-директорына нами 3 жыл кырдык үлеләбитем. Именно вот то, что мои тодаттан барбыт были идеи, вон анна оңруха сөпөтө. 3 жыл буга сыргылакты үлеләтебит. Элбах бу общественное пространство тутутугар ген үлеләстебит, бу коракка озеро Талы, набережная благоустройство тыгар, Покровский набережный гар, Нюрба парка тыгар, Бердикистях эйеден даманчарга анан дизайн код еген түзүгер. Атымен тох үлемден анна дизайн аттүнен курируй дуратым. Онна бәм тох фестивалятым современного искусства лето Якутии ден для арт-объекта, муралы, энергойдуру, курируй-дуретым. Вот, это после института вот столько всего было. Де? Кепчигас бүкінде. Онда білеген болағана үлелән бүпітім, центр компетенции и тоққа көхәрің оста жібітім. Москва деке үләған ғырбыттары. Онда олағана, это тоқ қаян дол үләға ден бота, қадар именно вот тулагы регеви локация, он карта кулартан корих мабытым. Таймир потом төттүрү төннөн келер курду, келе бара хаджар курду кеген. Но биринге последний болбут событиялар влияет булар дем бота, хайдагара атын уже ковидынан алжыбытым. То тугары үле предлагает аутреби. Хаддары пока манда хаджар курду пануле. Қайс қаннан чоғаны білігенен үлелі қамны жағыны? Это блин архитектура, дизайн и живопись. Он только ол үлелерден қатшы ағалар иден, эти үш қайс қатты? Это дизайн и архитектура түзігер проекторынан үлелейвен, основной билетух заработок тегі күрдік. А так живопись ген. На заказ и нұрғы дұрпын хөбләвәппен, қадар бәбір қалыра атыуын. На заказ күйдің портрет ұрғы датақына біле творческого и тұқын началағын өлірі веқа өп күрді. Чисті бәғар дейді күрдікті? Оны проекторын тұғынан. Төхіл бақ проект, бұл біліңге кәлен олар кәмгер дері төхіл бақ проекті оңырдығын ұй, оны сөту бұлаңға бары. Дизайн өттінен өттен эти центр компетенции үлелер бәр білі курирыйдур әтім. То есть атын дизайнерской студиялар, архитектордар үлелерін ұрдық тоқ. Организация всего, для общения, вовлечения жителей во всех вот населенных пунктах, где мы разрабатываем проект. Он курдукболача. Вот. А так, бэм проектор на хальбах потах билеген. Тох архитектор команда лахпын, товарстар дахпын, тенге бурдук сообщество кудук мустан оробут. Бир хоготох бартын хатан кайын орбок кудени кулахан проекторы. Амбастан Кычкин Иванден хамай чугас товарыспынан архитектор таттын төрүттәк тенге ытык көлге бар парк имени Хлопкова проекта буппыт былырын антан набережная орбуппыт ол парка тохха олоққа кирехтәк тойдерген анна хоторы хых болохтак онна тох хатчыты неген буллулар быһылак то именно тутутугар. Эти проекттан хагалан дизайн кодтары ген оңорорга үлелехебин билеген поселок Айхал дизайн кодын оңорбутун бу туртаата теңге архитектордар кытта. Онна отан хамай хөбүләбит проектым ден кулатыны хөбүлүбүн. Кулаты ден проект оңорбупут природный парк тоха бар Хаңаласка киренистаха памятник Карлу бар де. Памятник Карлу бурдук сыртан түстаха. Ол анан хаңас теки бардахана эгер кулаты ден опыты территория бар. Опыты это тох охранная территория. Тох охранная ден буланы уже тох культурный археологический слой ген кыпкыра 30 сантиметров и курдук. Ол ген анна туту улахан
улхан капитальный объекттарын тутуллох тахтар. Ол анна тоохоңор бупут проект навигационных элементов, то есть эти хер наха хадара спорный байта амбастан. Кимени болар билбет тебе курдукта? Нет, кимени болара биллер тохтен. Олохтоохтор онна биле жон келен ыхарын, тоғорын, хынянарын хөбләбеттер ете. Она моста туппуттара, онна бурдук да айдан болбута. Биле тоға бихи разрешение өті хоқ, онна тугар тутағыттен олохтоохтор. Ота икке түтін бир көрдөққа иккен биле тоқтар күрдік. Сөптөқтү кәтелдер. Атак бир жон бир келер булади хынняна. Кайдактаганы олох бартын күрөлән запрещайды оқтақ булади. Ол проектка наха спорный, но биле олох нужно было как-то лавировать между всеми вот людьми, которые там есть. И наха сложно это олотта. То етерген уна сире мия бурдук тох историята ен кең багайты. Тыгын дархантан хагалан билген гадылы Тас тыртып аттан. Тас бар, тыгын дархан агата муньян дархан келен анна олох суя хаджыбыт сире бар. Келби сире инден. Ол бахлагата ду. Элбах бай кыргыз деген болбуттар эте. Отга херилер, манык билген гадылы тох лу кеген болалар. Стрелы. Вот, он улана тох. Оль манык онна все тох олохтохтор биле набе история работах, манык тох куттаналлар эте онна ол хиртен. Утыксир курдук, Биле хахаты аймы тиен биле күлейдеген хоқтақын дей курдук бир хакалы тагалга бар ден дуксирдерге. Аны биле жон билбет, инден бурдук хөбләветтер эте. Олин би навигационный элементтер битигер биле толору тох кең историятын хуридах битте. Жон келен агарын онда хаддары үшүгейдик хиджерин курдук. Да биле разы такой дурун курдук анна мәне хир ботактен. Онда тохоңор бупут ограждение, биле тох келен парковка курдук турбуттара, биле тастагар. Оны уланы тох археологический слой тапсе деген. Оны тох ограждение ор бупут кайтен биле парковканы хаддары жарстатах битте. Тагар келен тохтулларын курдук. Оны хигер өстө бурдук тох знактар оңор бупут. Ул ханык тыгаман дегенден. Тойдерген биле абахлар ималлар ден. Жандар куттаналлар аны реально бурдук. Тутук бутын эне бир олохто, хаста олохто хаппитете дүңүртө институттарыгинден. Олеген беханы барат эдилер. Мен ату куттанабыт, но бир интересный баны тутук бутын эне хахалы дягаллах бурдук растан алгысчытын раны отумата деген. Ол тугуна эсе статья хурим бутын. Стрелка Мактен российское изданиега тахарбыттара. Тох сахалы дягаллары архитектордар, строительдер каддах туханан көрөн тутухабыты иден. Круто. Наер кепседим булар. Онтан улахан биге объекттар битегер да социально значимый олар үс катын көрдүк да. Этинди деген дизайнерин, веб-сайт дизайнын көрөсүнүгөр индик заказтары лагын ду эбитерондук этилер кирәшелер ду. Оттан билген арахна кепсетилер бараллар, ол кулатыны хадда хоңор бупутун көрөн. Биле жон эти кулатыны көрөн билген заказтылар, тох бар дигән бардаха парк үрдел. Билген олох самы улхан парк. Интерене багайы олох улатын иһеллер, шөй багайдык бизнестерин тупуттар. Ол анна onu ымсырын көрөннөр хөбилен проект оңор буттара мигенен гаран биле схематы, упорядочение, где что находится, он на тирдук сахалы генчөй бай бурдук знактары токуйдан проект. Эдде токта хогарданы. О билеген, например, тияган батта үрделге ханан кирагын, ханна парковка, ханна гостевой домиктер, ханна ресторан, ханна смотровой, ханна корабль турары непонятно. Вот ол анна биле жонго тох курдук, сирдехин курдук, мумматтарын курдук. Ол анны проекттары билеген оңорор бу хөблүбүн. Андары наха кен кабаннах биле олох сквер, парк, площадь или дом инден ботах. Андары бурдук мелкой
детализированный бурдук токуйданар үлелери хөбүлүнник. Тубу чөбө ол пастор голорот. На, да, что де, мане хүген нахана халдыгыт. Якут проекта. Бу архитектурное бюро бар, эдер итчат үлелир архитектордар, руководительдері Маша Скрябина ден мен тәңге бир деремнеттен хиджаут кытанақтан, онда кенелер токуйдан оғырбут бұл сақалы олып бастыры. Наха чугай біле хақалы бодақ, кене тоқ современный біле исполнение лахте, хақалы атақ біле стилистика лах. Болып бастыры тоқ парка, юрба паркатыр оңғылы ұттары. Баранымды көрі құтын сөп, найчуй. Олонқа хыгар денен анда. Тота олонқа хыгар үне багы бата алыкта кවිта. О, анна хыгына нинден тут патахтара. Вообще ден. Ага, вообще тут улута парк. Вообще. Малые города один конкурс бар всероссийский. Ол анна заявка ытан администрация, он на база 14 центр компетенции болан заявка толорон ытабыт. Хассылай күрәхтәһи боларны кулахан. Ол анна 6 миллион өлөрө хәп, кый хәп. Бурдук тоқ туту барарыгар. Наша үтте? Ага, Покровск, набережная, Нюрбага бар, парка, Сердниколымскайга, Верхоянскайга, Блинеме парк, сквер тутулыннулар, ол барыта ол конкурска етана. Өскөтен ете проекторга кыттагат, көйдігет, 6-15 миллион, допустим, ылдығытте, онна үшөй баға мандық Джон Хынянар келехері болдағади, досуговый центр деуі күрдік болдағади. Ол андық хиддерен ұруға правительство түттен өсі көмек әләчуді? Интересный ақпылықтар әде? Ну да, именно помощь в виде поддержки. Поддержка, письмо, курьерга, в смысле, поддержка от правительства должно быть. А так это курирует управление архитектуры республики. Это как бы все через правительство. А так это внебюджетные деньги, то есть путем победы. Это все республики, все города малые по всей России. Улахан бай конкурс, малые города, исторические поселения ден. Тохтар много миллиардный тохтах бюджеттах. Оно конкурс тох курдук, хери курдук ахаролу. Бер республика бар болах булайды. Россия ден, Татарстан енер пүштәхтер. Татарстаннар ен хазмидяй кыйларын эргәлбах. Вот ол анан жарыктанар вот центр компетенции бастыкы, хамай бастыкы задача ден. Конкурска биле проект белемнирге биледир. Аттыгы ер курдук. Олы синдерехине иделәккенде. Өскөтен билем аннык үрдел парка ен күрдүктә. Бу олбор манан туруктак, бу же манна туруктак, бу же дизайны кытта маннык булуктак, бу ылдык барыктак, манна хыҗанер, манна тугыры хонор сер инде күрдүк. Ник кайдак процесс бар иде, исигер манны килен күрдүккә. Эти мен ник представляет дигән. Этен кепсәлек кеттен. На самом деле кайдак. Һәнчә байтык хабанлын һәм именно би хадда кулебит барарын. Архитектура, дизайн детаха Джон тохтен тохуйдур. Красота, он битер типа, да, архитекторы нужны только для красоты. Он потах, архитектор ден биле тох. Элбах улахан исследование рык толку юлете, биле кихи келен ханана, ханан барарын, амбастан биле проекттерга нырктахай вовлечение гыны ханады. Краеведка гентие ханады, биле элбага билер жоннор баллар денар, кораттарга биле краевед, местные историки ген кораккат ятта раз он кихине көжүмен. Олон качты дугар гентие гит болду да? Кандыгара проекттер ген. Баратыгар бараларын кытта бир капсита жаун элбах историктары кытта лингвист ен даже мандык тох. Проект оңолларыгар архитекторлар өлләбет элбах кихи бурдук бараларын муньян. Социолог еген надо. Нары біле тоқпай сфералар эти. Узкай бай профессиялар. Бияға кораккан ондық профессиялайын жаннары аяқтар. Олген бардын бәбіт тоқуйдачы вот. Нары бирмендік сложный бай. Вот. А так тоқ, например, сквер ен проекттырға мәні кәлен просто скамейкалары ура беспекке біле функционально кең бурдук богатый хаус поларын курдук ен такой дубут, жонтон итабыт, келен исследование ороут полевой. Например, бу сквер вместе турарди территорията, жон бәд ханан ахарын ыллык солларын ен рухидан лавут картага. То етерген бурдук архитектор рухидур демандык тротуардары, но өйден көрөрүн болу бурдук нар бурдук через забор ен ахалдар ди жондар. Ну, етерген келерген нук удобный, оны бурдук
Ол ондан еген оғыруханады, сразу ол тротуардары, пешеходный путтары еген. Оннук тоқ, да, ол толку юлеті. Онна кихи тулады регетен біле крағывай ора оңырарден ботақ. Удобство, комфорт, безопасность, это барда тенге болыр. Оны бітегер красота. Марина пипкордук олоқтаға мұны дөзей болады, де? Мораллар. Эти проекттің туына бағасты кәпсәрі. Эти проект қантан өске әбеті мораллар ден оңырырын. Оны республикаға төхір бәқ жейіне кергеттен. Это ник мурал ден біле улхан масштабный роспись ден термин переводтанар. Французское слово. Тох 2016 жыллақтан біле амбастанын ұрғыда бұтым. Так ұрқаттан нарынник бағаған алағатым. Қораққа терді құлақан ұрғыдур, түйерер. Атын біле қораттарға еген баран көрдіққа көріған дені біле нарманық та қойдығы жамынна оны күлейдейін бардақ бұна. Туға қалыққа өй мәнді республикаға демінік идеялары нарылыға жабын. Ота қас бейдеке мен нүк токуйдуру ол яны. Анна олана нүк мураллары біле қатысқанан ең көрін хам сырыр әтем. Оны 2016 жыллаға Дети Азии болбыта де. Последний Дети Азии, потом хоторами болуқтақты. Анна тоқ мен бір бюджет көрілер, қорак бұтын топсарыға, центральный улыстарлары, бұлдық фасадтарын краскалырға, кергетерге ген. Ол анна тоқ бюджет уған Аннук мурал ургидан быта өссө чолорго художниктары маннык ыңырхата абытым ли сообщество докоңорон. Тока чолорго кимдей дөбелер хайдах ник ургиданары, ник улахан хайдах түһерери неген. Ол хен хатагары кимде оласпатага. А так Андрей Степанов тен художник ыңырбытым. Тох кенеру тургаттан бу нулевой камнертен коракка бли стрит-арт ургидур. Бомберы. Тугнан да? Да. Он прям были реальный граффити художник. Вот кененин арбата, он на кенеха аюнского рухидан бата, кене он рухидан бата били олонхо докторын образтарын. Вот тохтан художник улетиттен бурду копияланыл бата. А так мен эте Кирова рухидан бата, икки общежитиега, оно эскиги неген өрбай мандык тох токуйдау быт, онна ырхан этехен бир амбастан рухидурга. Тауя терген амбасада биле кең масштабка ден тоққа рухидур етем. Же интерьердерга реген. Уртук инди кулахан тоғыз. Истинаған деу күдікті? Да. Максимум. Тоғыз етәске қағанда тақсалик етем. И тоғыз етәстен хағалыр ырхан оғыз етем. Антан биле тоқ үлеләді қан драйвка киран биле. О, доғашы хана вакына. Үрттік әрі тоғар қандыр хаджан. Вообще бурдук драйвово лиләвді менне. Үлеттен құттамапы қағандағаны шөй байты үлелерге, именно білі бастықы еген боларын еген қадары интригіне еті вообще қаддақ барты табылылары еген. А так тоқ әлбәқ байырыты бол бұта, білі жон бұрдық көрін саңарар, сұруяр, ол онтын больше білі давление көрдік. Урыйдур жақар ұрхан байын ағарға бары ұрталылар, қайылар. А так поддержкалайчы мен әлбәқ байты, шөй байты онын. Тәмир бурдук бары жон ырытытыр кирдәхә кадары ырхан байтык. Бәтем хас бидиге хатынатын болуна меха ырханын. Именно ментально самочувствие курдук. Ладно, это другое. Это были всем не угодишь, тем было. Ну, что подобное, да. А так мы стараемся вот пытаться найти какие-то, эскизы на бурдук художника ребели идея это был батан курду били Джон примерно туva гаражын кепсетен эми били вовлечение на оран. Ол оңалутун кенниттен арахна били биеннале, фестивали, но болан керме буттара Национальный художественный музей, обычно музей гигар оңролдор эте. Только кинилер улса таксы уттара. Дара били ол идеян ха бурдук тох Джон ханатын били улар бута курдук. Художниктар, эми бары кыттыктармам тахтараде. Онно даже мандык Москваттан кураторы эйныңаран мандык тох улуса тахсыуттара художниктар, онно биле элбэх ыңырылыбыт художниктар кэлэн үлелэвиттара. Ити Акуда ден тох барди, голова, панка.
Тох чорон рухайдамыта Агустина Егурчи ден Италияттан келен, Андрей Аднер рухайдабыта келен. Эти барыта по миру билер художниктар. Вот, а так жоннар биле аны тох тен кирема быттыры. Того беге художниктар бытулелеветтер иден. Оли хеген беге, эти центр компетенции үлели кирбиппер фестиваль оңыр бұпыт. Лето Якутияден, 2019 сыллақтан үлелевеппет, білгенге дылы болар. Онна только местные художники үлелилер. Бәйбіт отбордан, оғылары болан хайыныран. Бәйбіт даже мұнық болан предлагайдачы ұт күттін ден. 2019 сыллаға улыхан грант кайбыппыт, президентский грант денге 6 миллионы. Он 15 населенный пункта, 19 арта-бек оңғылы бұзатчыларға. Бірдігістяға мурал, например, әдір хақа кығыр ұйдауды, Аяна Иванова ден. Коракка бұл тепловой пуннарға ұйдамыттара, әдір оғылыр ұйдауттырыны, бәхәңі студенттер де қығып. Он Покровскийға, үші арта-бек оңғылы бұта, Николай Чечасов ден скульптор, тох трилобит обырған оңғылыда. Он әте муралларға, инсталляцияларға бихе тох жону кытта капсетен, местный краеведтер кытта капсетен исследование оңорон тематын талан художниктарға берер етебет. Онда үлелен көрінден, эскистер бұраған ден. Олеген қаз бидди итен оғылы бұд арт-объекттер біле идеялары барыда местный бұрдық легендалардан ен оғылы бұдтары. Қаз бидди населенный пунктар, нырг атын тох историялақтар, атын онтон түрәбет интрихіне жонырдақтар, легендалара, ол оны бартын білер, онна бұрдық мухана орор интрихіне байты, ол онна мен кураторын өлеләбдім. Бартын ылындығыт историяларында қаз бидди ұстар кендерін определенный ураты черталарынды. Оны эскиз түхерен бараңыт, жияға бұл ұрғы дүргітугар кранынан подъемникдан таққаңыт уже ұрғыдан керен барауд, дейді мандық жамин борыстой понятие бұна қанынан әрбілі проекттарынан кейхә бұл бұдың кәнетіктерін барын эскизтерін онны хурияның қоңлық да, қайдақ әтей ол процесс. Улахан бұла қартығынан бам, тоғыз әтестіғ жиға. Әті тоғыз әтест, өті рахынай тоқ метод бар. Тоғыз әтестіғ кері бар ұйдур бар. Әне проекттар даны күйбат. Өті білі нағалуқан әді әе, улахан объема. Онна уланы масштабный сетканан руйдавдым. То есть маннык чертеж оңырабын, же чертежын біле по размеру. Онна бурдук сетканы руйдавын, эскизпін түхерәбін, онна ол сетканы біле қасты түгілі уатнары бер бұламде. Онна просто маннык чуғас тұрдақыны қанды хаджарын өйденбәп бұлады, маннык істейденен сүйіргелетіққа. Просто біле квадратигден көрәбін, қанан тоқ краскаланарын. Потом түхен көрәбін, біле тәннен кәттен ебін, қайыбын. Оны ұрғыдамы тәлі. Очағдан да квадратиктер ұрғыдабы күтті? Да, сетканан ұрғыдамы. Метр на метр дейін деп күрдік. А так, қаражелерге проекторынан түхеттері қойып, ол бігері маппыз, оны тұқ барет художниктар бары, туғанан оңыролыр, методынан по миру. Әді білдер методика болды? Да, да. Проекторынан 3 этажка, 5 этажка түхері қойып. Оны чолдым, қас күнен текері баны ұрғыдамы тәр бекені, оны қастадықтыры бетін бұл, бір күнге қастадықтыры әчін. Ол тоқса, бардың бәйін ұрғыдабытың да, елі күмір әчілер болады? Әчілер да, әтіманна. Bir bile toh ulğın bay toh abiyon bulaydı. Bir, например, hono turardık hız sonu. Onu polnosti bir cühününden ambastan tühererge malyar kurduk kemel haçülerde adım. Ben malyar kurduk men urhido xanada bulay kraskatın. Oto ömür cühününden taqsan işöydük. Уже художественный үле kurduk barar. Tabii detaylarga ergen. Qarağın kalamanları. Da, siraygar, bardıgar tam. Именно детальный үлерger. А так тоh методах, очень хадахам оғылыры идеям бастан. Беге фестиваль бұдығар, жондары кітті кәпістәвейді амбастан, администрацияны кітті кәпістәвейді. Потом өрбай біле именно тоғын әстенені көрді үйбейді. Аны тоғыра біле тәңге біле благоустройстваны ме көрейрейді өтте. Олген бұл, например, скверің оғылыр, будущем біле проекттақ бұллағана ол аттытығар ең боларын көрдік, бардың хевестер көрдік тоққойданы ұра мәні ботақ, талды бұт, оңырды бұт, енен ботақ, қадар біле барса тоққойдақ боларын көрдік. Вот, онтон біле жондыр кітті кәпістәвейді, тоқ идея барын, тоқ айдентикалағын олы сер. Ургайдур, художник, әлбәқ эскиз оңырыр бәбіт талабыд бігі через призму ағар ол бірді. Потом өсі инстаграмға тоқ оңырыр сөйтті, голосование. Үс эскиз ұғабыд. Великки. Оны жон талар
Наши. И талбыт эскизтер другие дуры тебе. Ол Машина ди. да, это интересное было. Ага. Народ бәтә талар. Народ бәйтет алар, ага, потом биле хаз бидди кие бурдук оннук кытыннагана биле кадара бәйтен соучаствующий биле кудук чувствуйдур, онан үчү бай. Оннук буллагана биле хөбүлүләр, потом бирә ката көрсөлдөр курдук. Архитектор үлете билген төһө престижный. Канны үлели косөби сахаригер. Онна ахариттен таханан үсө канны ме бар кысайды косөби халги. Архитектор тога профессията билеген били сообществоларда кымлыкпытте Союз архитекторов Якутии, России, а так онно союзга ген киреликпин. Улан көрдөккө манык тохпар. Өр багайы кимдаганы талбатах көрдүк, короче, архитектор профессиятын. Эти перестройка кемигер, нулевой игдер кемнерегер еген. Билин хастахтар баалар, она бихе отуттах тёрданнах еген көрдүк. Хадер тёрдан биохоннах еген хадер агая хостыр көрдүк. Хадер томит бәм лично субъективно көрөр билен. Билеген аттан Россия дүзүнен биле токуйдан кирен бардактырды архитектор профессията. Адар уларенер. Урут советская кемигер, советское время кемигер, например, просто офисегер олорор, хульбанга чертигнер, онна биле жону катта капсаппет, биле такой дулар, бәдер кабинетка бихараллар, оңороллар, онна нуктутуллар этеде, онну катерут. Вот билеген эти бекапсабит методологиялар, будан эти ханга методологиялар. О, нугунан үлелер болуд. То есть архитектор билеген бизнесе такой дохтах, жон тугу ханырын такой дурын капсетехтах, будущем хаддах эксплуатация боларын такой дохтах, баратын такой дохтах. Хадыр междисциплинарная профессия куду болла. Ол хем биле уларенигер, олох улариетинан эме профессиялар уларенигерлер ден хэп. Онна улана биле престижнаха хаддагара мөлтөбүтүн хинду хайдахто билеген Москвага ген биле токуйдан кирен бардылар. Хайдах именно эдер бурдук архитектордарын барларын теңге төмен биле хайнарар курдук. Сөргүтер курдук тох образовательные программалары ина орор болбуттара. Ол оннукка былырын кирен үйренбетим. Онда миген ыртык прокачивай дауттара. Ол канеттен алох төбем до и после болбута. Былырын дейм да? Былырын, ага. Улахан гранка и бутын конкурс архитекторы РФ ден. Сүйс архитекторы Россия дүттен барсыттан конкурстан. Үш тыгынчен заявка кирер, онтан сыймайдан сүйс кейіне халларан ыңыран үйретелдер. Аха херттен аха миген улбуттары былырын. Онна улағана Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Калининград, Гатчина, Курская коса, Турцияға, Стамбулган, Караға хыджан үйремеппет. Былырыны бұға күні бұға на аэропортқа барарды. На әлбақты көппетін былыры, әлетім барды ғылай бұта. Орел и решка бар бұты передача. Кімде? Орел и решка. Жон барым сырар деде ведущийлерін қағандым сырбат әте. Күн ая көттіққа это вообще нұрық ғырахан біле. Күштәқ дұровен адын. Вот, онны келе баран үйерәмметем. Әлбәқ бай білген доғырдырдақ bon со всей России, нар кәпсті әджабыд, бәбәйтін хайдынырабыд. Это институт Стрелка ден бар, медиа и архитектуры и дизайна. Үчөй бай институт рутуркаттан ымсыра көрәтчөбін, онна ғыналақ үйерәқтері, ғыналақ бағай, то есть үйерәқтері. Онна біле босқо кирен үйерәмметем. Вот, үз поток бұд әті, беге, уже 300 архитектор бар бұд бір сообществоға. Бәйбәйтін поддержкалығыд, нар кәпсті әджауыд, бәйбәйтін үйерәнәвет. Онна киренмін қаддағара әлбәқ бағайы хаңа анарылуыда де қысып, Дагестанға, егенің ұрбыттара бұлырын фестивальға күттарға. Архангельскайға баран бір фестивалі күрейрүйдан кәлбетем, ол бұлғығар бұлырын. Онна да атын бұрдық тоқтар предложениялар кәлелер. Ол хен отол центр деке баран бары үлілен көріқім барығын. Әлбәқ бағай біле таварыстанан еген интерегіне күрдік білеген. Атыманда жүгіскеге қан үлілі қырабы? Так, ага. Билеген это тох, эти якут проектінде кәпсәуітімде. Эти проектные фирмалар билеген үлелелер, архитектурный бюролар баллар, Утум Плюс,
горпроект, вот архитектурное бюро «База 14». Он билигин элбах по архитектор тох бәлері предприниматель кудуклерилер заказ алала на аутсорсе ООшка, ИП ин курдук самозанятый кудуклерилер. Он администрацияға нар кехетибет главный архитектордарынан тохтар должностьтар баллар кораттарга тохпар кораттар бытыгар селоларга ме баллар. Только биле хамнаха ин кыра болан анна каддар архитектордар хочу барбаттар, но Аллах надалар курдуканна на месте билегир булактарына олоклаппа көстөр ханна хайды барара шүйдүк. Внутренний туризм хайдарын тугар ханнамет проект оңор хайжыбытыңда. Элбах була жейдин. Не знаю, что эльба, центр компетенции гавили лидиан биле элбах пай проект курири дагуппыт. Анна аты ылан көрдөхө бияха тох эти тох пар проект бутер бардын исследование оңорорга хембир через призму туризма ме көрөр булахпытте. То есть хембир отток людей там смотрят, плюс сколько могут гостей приехать, и где были, какой эффект будет вообще от строительства данного сквера, ден бурдук эльбахпай такой бекиревич. Он на хембир бардын такой дубут Министерство предпринимательства и туризма, и бурдук на бурдук синхронизация лантенгуля либит. Тох хаңала сетту түгәртен бияха элбах хайды барарды билеген туризм өттүнен. Онтан атын даганы биле улустар эме бурдук такой дуллар элбах идеялар дактар горныйдар такой дуллар. Той меконга, конечно, биле бик курдук эме хайнарга такой элбах. Хаңаласка эти Ленские столбыттан хагалан тох. Шөбай идея бар бурдук тох. Бир тропа курдук, сол курдук полностью элбах бурдук туристическая хирдердах. Тох парите домиктарин бартын теңге бир единый стилях и навигациялах ин курдук оңорорга ден элбах проект оңолута. Аты билин барта хирдук проекттар, онна предпринимательдер тахсаллар нар бурдук билигин уже биле токуйдан эреллер үчөй проект бар болуктак изначально биле мәне борстой бай жетуттакка бир уже конкурс элбах ки токуйдур ханда барарын Ленские столбы утары бар биле Ленские столбы ден тох бар бит гостиница ынныр күчүдүк оңолуут эти архитектор Мария Рожна оңорбут проекта онна Акулина Федорова ден дизайнер онно буллана хаңаттан топуттарын ден өйдөбүз кадыран бастан это билбет этим шүйдүк аты баран көрбүппүз. Оказывается, реконструкция вот былыргы бурдук мас жени реконструкциялан оңорбуттырабыт. Егер кирдеха олооныргы шөй гостиница олы Хилтон курдук. Рүшемді Кавралина хамагын бараханжар обязательно. Да, ханатыгар эппеттир, оттан бир бидде баран ханянарга келаган өсө бурдук маска для лица, хаз бидде бурдук госька бурдук ураллар. И шоколад деген олы жинах шөй курорт гостиницатын курдук тагастаха Ленские столбы. Вот нереально крутой новый уровень. Вау! Да. Оны көрөннөр биле эдер предпринимательдер эме проект надо ден такой дуллар, онна заказдан оңоптора атылыр, еще идеялах, концепциялах, уратыга осып боларын курдук эген. Билген тутулы тура жерлерге кас бидетус компанияга бәдәргә алата анан архитектор дактар болады. Уча билен керин тутулукта жерлер хаңа стиллах, саңа көрүләх, продуманный ден бие кетәбетте. Атын хемир мен барты капсабетим бите туризм, благоустройство, төтүгер хайды бара турарынде. А так же төтүгер это туспагос проектирование. Это хемир биле тох проектный фирмалар оңроллар от начала до конца. То он проектын, он бияхатта проблема тен жакускайга тохте, аддара застройщиктар, например, бир точканы алалар, бир сере, тута вихеллер, толалыр түтүгер тохтаны кимдан токуйданмат, солу неме полностью халлары вехтарын сөп, детская площадка, возможно, если будет нормально, бир красивая клочок, бар була багыба, ола түтүгер эме олох элбэх хайды надо ден, биле элбэх онуманы көрөн барамбыт токуйдубут иннеден. Ол стилистиката еген это ол красота-то уладе, но удобство, комфорт, безопасность пока от этого далеко все. Потому что өйдөн көрдөха, например, Екатеринбургка еген тохпар проектный бюро бар, Брусника ден. Ныргычы ЖК-лар оңроллар, бастыка это оговорка, центр, спортивные залы, да. Ныргайдылах корот эти.
Он гордоха, конечно, небо и земля, то, что у нас происходит. Но был утум плюс, ин курдук компания ларит юрдук санга современный хаддары урдук видение лахом урхатыдлар. Еще бай урдук пастыка тага, например, олковор, кин, ки, тюхен кинигагар, хидянар или танга суер хирдердах урдук. Тык токуйдан оңороллар, тахан полностью урдук благоустроенный. Зеленые зоналарда, зеленый парктах, детская площадкалах полностью нукток куйданан оңоллар. Күнү буга жегар олуруха хеп таксыбакка жеп көрдү. Бәң райончик кеттен рапакка жеп көрдүк. Ага, та Москвага мен нук билин так куйдар кибиттере де тох. Жон барата биле центрге кадер буллади, аны пробка багата болар, аны булланы тох. Улыхан бай райондар булай, бир районы полностью Жукуска ягды. Аны бурдук. Бир районы егер кихи үлелир болуктах, хынянар болуктах, спортный жертанар буланы хиджар хиддах болуктах, улыхан торговый центр на тох барта барин болуктах. Бу районы хиттен таксыбакка олорон сөптах районнары токуйдан оңоллан проекторы ден билин токуйдуллар. 203 микрорайон көрдүк да? Ну, почти, да. Тонна петтер ба? Это 203 билген, биги города илен көрдүк хатта хама еще микрорайон буллады, именно удобство түнө. Кантан манды көрүлөр кирелер эйка? Опыт тека, кантан опыкын байытаган иш. Хас биди профессияга постоянно хайдын сөп. Тух бар мындай интересный литература билген, ну пока что да, интернет путин хагас кирен бирден берден көрүп калсам. Пока да йидде. Ладно, истерический смех идем. Вот, ну, короче, да, он ну курдук күнү буга биле хайда хыртахана хаңаттан хаңаны билен жону кытта кепсетен биле. Бән бурду вакуумнар рахжабакка тахсан аны маны көрө билсен көрсөн хыртахана, конечно, хайдылак болор булдан. Вот мен бән ол рак хайдыла андык мабапын. Целом аны курдук биле подход тахпын. Элбах хаңа үйрагы ген биле бир профессиялы, например, да ханамет үйренен баран бүттүм деп көрдүк бозах. Постоянно үйренен хеджиханады көрдүк бәган биле хайындыра хеджиханады. Каннык отан точно этихан хепте конкретно каннык курска хеджукны саморазвитие кенер. Битеген. Это вот архитектор РФ теңе болырыны үйренмедим. Вот. Онда биле тох выпускниктарын биле умна биспеттер постоянно бе үйрәтә хеджалар көрдүк тох. Онлайн курстары таллар, стрелкалар. Здоровый город, инден еще и курсас, потом был кхан. Курсас, какая-то сертификат, им берендер. Киниге таллар, подарок. Ламбаган ягын. Короче, были в течение этих тахан. Киниге гарган хебилүгүн. Оттан хебилүгүн киниге муньярбын. Но, блин, хальбага, он дихана бапын, а так товарстырым элбах пайна аган индилер. Бетме. Ола тегеле бар, ола ахпаттары болду ди. Не знаю. Мен халора ахпаппын, почти ахпаппын. Киниген. Последний тугах покнет. Битеген да. О, жан Гарри Поттер ахпатын. Атарапты. Оны бите. Оны та бирикке киниген ахпатын болду. Оны биле кирик чарас киниге деле кирик иде. Оны билген эде кайып. Кандай жанры хебилана? Это художественные романнары, биле тох төбөнү хыннетарга деп курдук агарбын хөблүбүн. Батыртаата бас неделяга агам бүтүн бир подростковый кинигени. Сложный возрастен тох эдер хеджан биле хаддах. Астагдапталы. Да, вот хада алжаммакка хөптен биле эти подростковый кеме. Дороголор инагалары еще бай болу киниге. Так, тох профессиональная литература вот на тагабын, то билген власть в городе, индейки деген агаджабын, американский писатель кене. Билген, короче, мы тугу хебилибин. Бир биремага элбах пайки дегени бурдук агам. Ну, в смысле, өр байына. Черчилль биографиятын үс сылбатан битербепин. Казыр килограммнах мындык. На билибин эти политиги. Ныргин трехина лохтау. Амастан Херига хаджавыт, потом ныргер сразу премьер-министр им болбут, были сахарар кемигереген, Хери кемигерин болбут. Он хаддах князь, потом баратан Мартин Гилбертен, шуба писатель хурибут. Элбах биография это барыта, но именно кене биография, ну кене вот эти писатели шуба хурибутен көрбүтем.
Где-то мандык ортотор келдим. Война и мир ага хатабытым. Икки тоомун битербитим. Короче, тирдик барга бебин или бурдук бартын теңге агамын. Банальный вопрос. Кумир дахынды? Кумир? Кумир, кеми. Тым бихи тоққа улапы пытте. Хадары MTV инкемигерде. Ди. Backstreet Boys инда. Ну, как-то позже. Аврил Лавин инда. Вот я мне крыльях это, не знаю, это наше поколение было. Тох полностью хохан хеварта плакат деген. Да. Ту мне ратигнин. Мен нахандык элбэх плакаты биле все звезды дегенден журналы хакастачым ох, уртачым ох. Огынан баран одноклассникта бахар тапына нарба болачы. Ну, это же спорт и натюрлини. Может сказать, да, это спорт и натюрлини. О, нахандык спорт үттүгер каябатаган болу. Онда хубашы би кинигеген ондаган кахатыгын ондаган бахар тарбаты жит. Именно би жекерген. Но хим бирол колена побошамалан кырдахна одноклассникта бардагар хим би плакат ба болачы да. Сталлонеттан хагалан Ван Дамнар деви курдук, Backstreet Boys'тар. Ну, это и есть кумиры же, да? Ну, в смысле, уже подростковые кумиры, да? Ну, определенный маннык кумир было, да. Эн холоброн остор кейн. Кенеха тегнехен баран. Это прямо ну хохеп. А так бар художнику михим было, били тох вдохновляюсь людьми разными. Бар били кинега бар персонаж да болонса, били тынах кихи болонса, били аттывар хаджар кихи, или ханнара ол Голливуд звездата болонса. Бана маннык тохтардахпын. Совокупный образ омархан деби курдук. Да, бурдук типа бир-биреме маннык тох вдохновляюсь с кем-то, потом были next, please, ну типа забываю. И дальше типа, ну это как будто тох хурдук. Он вдохновляющий тора персона или книга или фильм. Ох поллана маннык хаддары уныния киревин. Аны товарстар мен бара билендер. Хаддары чувствуйдан кирен бараларына. Типа гаталлар. Это вдохновение было хаддары. Марангатын дегенде тугареген. Where is my mind дегенде. Это не ко всех концепта? Да, это просто пою что-то. А так как ты? Просто күні бұға музыка істеуінар. И это The Pixies тен группа варде. Where is my mind ден. А так не істеу тағайпен? Оты туақ байсовский клубка тығырде. Қадар, бұл аны кәлбет бетте. Аны біле бетте егер икки герой турарде. Хелена Бонам Картер и этот... Атын умда бістем, актер атын. Иккен тәңге тураллар, оны бұрды қорат барда әстер аджанар. Онна олар этигер. Бойцовский клуб кине битегер. Брэд Питт. Дэвид Корбатанда. Бойцовский клуб Брэд Питт? Ну, Брэд Питт это были альтер-эго главного героя. Главный герой актера на атоном навести. Видите, будет дакинда? Бойцовский клуб главного актера? Эдвард Нортон. Вот тенге тураллар. Город Бардачер. Он на тахире. Да, еще бары. Кайда гырылары хебилан истаганы? Ну, не курдук. Вот инди-рок хебилевен, еще бары вот группалары рок, группалары истербен хебилевен рутуркаттан. Да бәйм определенный мне вкус тахпын, попса, ген чё хебилевен. Төхі эмоциональный гыны. Олата уйтылыбы бапуроска әбетер туғар бабы түгәрен контролла бакан харазы баш гынан бихақын хөпту әбетер туттуна түйәған, тұқыды түйәған оны жабейді эрегері түгін жебі күдікті. Аты бәймін туттунады. Біле тоқ. Туғамыз болар, аны біле тоқыйдан баран эрегері дүр күрдік. Аты в моменте хорор сложно болар дендік. А так тоқ эмоциональный, тоқ те күдік бұлады. Контроллу хатыгын деген. Контроллу хатыгын, конечно. Хаз бейдеге күрдік. Біле тоқ эмоциональный интеллект те күді бар де, тоқ бәян хайындыра нехан де күрдік. Эдер айджан біле, валы қаратата. Даже мені студенттер тақа экзамен хаме ғырхан күрдік әте ұлады. Бейха олық страдания, олық бүтте күрдік те. Улатын истинай біле проблемаларын олар ен ехелдер.
Багар билинги биремега ол рукку проблеманы Аллахка олох. Вообще то не курдук болар ди. Типа такого курдук. То контролана хатыбын, конечно, и биле ол эмоциональный интеллект деген хайнара хатыбын. Антон бири Марина Петин курдук биле маралың олуктуга дегенде, бири Джон Химбир неде көрүнө жан баа булади. Ол айдаралар критиканы кайда кылына кабы, онна куаган критикаларыттан эн кайдак санаган босқолугуну онна халгы баран ягани. Оттон бу билегенге кемне көрдөккө бәм билинге тохпарды. Хасастагы били. Ота билинге саас барды. Хал бәгас бутмушин. Араны аны барды. То жонаны билере болайын. Вот, а так им бибарто опыт буллади. Ана ага метер критиканы ол хатаны олмаккын инден. Аны бар бир эме тох черта болду, тох бен такой даватын биле самый верный не курдук или хотеть добиться, типа, мартан хэпсэ биле просто хатанам ба хоруп хатана бер хап булайды, хас биди критикалар кейин кет хэпсэ буллахана. Вот, а так реагирует дурун тох, ата бир тох халыныр булайды тирит. Броня. Да, өлген тоже тохты дейтіндер деп көрді. Ата кайдага харднаганы, туара бәң медитация оңорогонду, өретегенагынду. Спорт. Стресскин спортун тахараган. Да, Юксүндү постоянно. постоянно. Атын стрессе тахарар немалар даханды? То? Атын стрессе тахарар немалар даханды? Баран физически жарктаннаха или просто даже тахаджа хамтаха били төбөгөн халгалаттаха оскуяган агандары. Хаз бидди кияга билинги биремега, но советты. Социальный сеттерден тәһә зависимый. Каннары деревнага телефоны барын араран баранган ойга таккан бини делеге таханин багара чыгынды. Орут деревне битигер билайын хугады хеп. 12-13 сулаха на шөте, баран на шөте гынелар өтем. Закры были времена. Конечно, бар була хембир туханар була. Не уже типа, ну, сидишь хембир. Ол анна хадар на шөте. Полностью товарымыз өтәче ВКонтакте были была в сетях где-то месяц назад и көрдік болар, но ол тыга баран ол рогон индече. Но оннан өргө шөте гынелар өтем на шөте хадар. А так хеми бар була хеми олор туханар була не. Эпет тәбе хеми хадагары модавайды. Сидеть бар, на горы пить, приходится сидеть курдук. Эн сенестерин монна итален. На кем вопрос? Кылгасты. Сенестерим де хаддагары школа комитетен уже хаддары такой пакир битем. Он улари батабыла. Ну это как были принципы курдук. Чехине болоханады ден бардыр чехине хөблүбен. Он несправедливо лох тулыбапын хатан вообще. Меха сыганганаганы просто били көрөлбер боло турдагана ген хатан тулыбапын көрөн. То мена бар ник өзү лох железный били принциптерин курдук. Вот оно кастахпина хадара биле бэвен изменяйда вот курдук чувствуйду гонорар. Вот. Он это итагалим ден это сахат итагале валлади. Тох бар биле ела ага эбэм хэм яха крадах биттен киллер бит ханалары. Эбэм хавюретер это сахат итагалигер. Это фанатично бодах. Но хадара бурдук эпит бравалары бурдук төбер халан калбытнар. Например, бир была это кие тох күн киритин кенеттен улханлык хаты айдары жыктахын инден аластарга то вообще просто таджа тирдук элбах бай бурдук ханалары киллер бите төбөр аны билин даганы хадары түлбер келет кепси курдук хорор темир биле хакайта галинен хаз биди урдук урукку редакторын төкөнү жаллар денде. Арылы жаллар, но мен били хаз бидиге уже представляйдыр була, ол төкөнүер була, хадда харылылары иденде. Мен такой дурбар нар урдук олох, тула урдук, охокайды жер курдук жаллар.
Мощно. Да? Мощно. Бергелбах бурдук тохтарым. Предки, родственники. Аны биле кугаганы гыннахына, биле бәгын түһәм бердәхына ген келәйен баран калдылар денде. Нол местага кемебит атын турун сөп. Бар аллара дойдуттан дегенден. Та хакатагандан андык. Аны биле туга бурдук чарахар нехен курдук болан. Вот андык токуйду. Андык например, өр багай жебер тахвакар тахпана чараханыр курдук ханалар киреллер. Андык болачы туйха. Болам булады. Хас бидикега болахты андык. Ну кыта нахпар өр патахпана андык ырхан бай бола хадар андык халаябы деген. Аны андык олох питтоваю энергию. Лихас биди бурдук тох. Жон сыгана ген бир биле шөй бай аны хадар бурдук. Тигена лох таптывын баратын сербин. От начала до конца олоханыр олохан таптал. Олен Катанах таптал. да. Көһөм бардах бuna ген олен по-любому хатан олрон ватын серге өрин дилер. Ота мен доктор койду, но прям с конца мен ханат хатан барым. Жоңго тугу баһылырга, тугу сатыр боларга беретен этей. Аллада. Бәягеттен тугу берен этей жоңго. Бәяң хатыр скилларгын. Это прям были херге түспит тухта. Ну, в смысле, на земле, да, конкретно, что я могу дать, да? Ага. Ну, вот студия, да, где-то где-то. Урги дурга веретеретем. Но еще и байда. Жон были, хас биди, манак тугнан эржертан хана хаянда лох күштах художник, күштах спортсмен болар инде көрдүк. Онук хаянда ген ботак булады. Жон были байтын ханатыга, ген байтын коголнон көрөргө, ген үчө байтын да жарыктырга. Хас биди ки ургидур, ону камел хагын веретаган, аны табылдыгыт ту хартыналарыттан ен жон верерин көрөргө ген үчө байта. Билген оголору кутта ген кепстербин ха үлүбүн. Адара позитивный баймандык тохтахтар. Үчү бай бурдук настроение келдерелер. Аспыт неделяга кытана хатакса хаджан школа бар хаджеутам. Мисс школы болбута. Көрдүм сториске. Шуайда. Начи, кролларин, начидер андары. Вот это олары кытта жарыктанан көрөк пнимара. Кружок ен курдукытан билен кытана хатиен. Просто мәне келе бара тумит үйретер. Просто кепстехим бар оны олары кытта. Олоғың сола еген хаднатерден ердихандыгын. Өте билеген әтерге ырхан хос уже. Билеген оны кені такой дурга ырхан бай беремелер болулар дейха хэп, это политиканы такапсе пәпетті бүгін. Ох. Олеген так ракай керчиктерінен билеген олар орын болу. Бәтіме ханнати ені хәрбін өттін. Хас бидди кихеттен хим бир мечтайдыр дехте бир мечта бар болуктак булайды. Улахан үчөй хырдык раз тапталлах улук хабарын хевинден. Онну гара буллахатты үчөйдүк күвереге төкүнү болор буланды. Тоннук ханалах болуктак хас күнө. Мана та багахана. Макталын багахана. Аттан макталым ден макталым аттан бәм хакам херин жонугар мура хох. Той терген бир меген элбах ки поддержка алыр, аны бир биле нар биле көрөн истен бөрөбүн көтөбүн. Именно тох художникка ген хадыр хана. Аз биди биле художниктар текепстебин. Бәлерин үрүлелерин көдөрөлдөргө, жон суудугар таарылырга ген. Хадыр каталар биле психологически это тагы хана дугуду. Бир керчиге. Олеген биле хим бир мин творчеством хадар бурдук принимай давыт курдуктар хим бир биле аны кудук бар, аны чувствуйдугун, аны хим бир мактанабын барларгар. Маттан хаз бидигеттан танах здоровья, это обычный дохлый пожелание. Просто биле тох. Беген аропут кеңник такуйдатаха наалбах элбага хохпута. Мөлүөнгө да тийбеппит. Улхан арасыйынан ылан көрдөхөген. Дын ха бастыкы месте хажыр ботакпыт, наха беслиеннеме ботак. Но бәбит бурдук интересный ба, аны мана жарыктына быт, антуутун хәңәрелер, көрөллөр.
Олеген бәбіз бурдык идеялақпыт техаддағары национальный өссө идеяны күшке хайыннаран аз биди кихи үлетигер бөрі көтө доробайдык жоллоқтық хыджан үлелятағана республикатын өссө күшке хайыннарық білеті дияныыбын. Бірастан, художниктан, архитектортан, учуталдартан бары үлебітін таптығыр боллақпытына олықпытта жоллоқ болуға республикатын да күшке хайыннарық бітяны. Күнді доғыттар қамайық ең қылламыт қараңаран іспеті күнді тұхабы таған олығын бұл өпсай кадрға көріғыт көріп бұтығыр бұл тұман түйенерер. Де? Тоқтиғанатын бүгін подкастқа ғаджеттан бараңын, әтенен бараңын. Тұғадары оғын бағайы білі кейі өр бағайы мандық аңғата қоғын ғырттағана Қадары выговорилась курдук, короче. Үңірбіккар мақтал. Тұханабын тиердерге көміліспіккер деға мақтал. Жон көрін әңәрі недяныбын. Блоккар еген бағарабын хайдыны. Онна әлбі қасы дағаны интерегіне собеседниктер бар болуқтыры деяныбын. Ей! Күнді көрәтшілер біріңгі кәм тұмандық кемі барытын уже әйгі берен олар ол. Ол ең болағына аллара описанияға мен телеграмым, ВКонтактем, даже WhatsApp нөмірбін барытын бірі кіріп жайдатым. Оны барытын тақсықтақ анонстары ген әйіға қырдатан ем. Жадақтыр, дұрғой болын, ғаджыман, анысқы подкастқа беріге көсі қадері.